akaunti reps ni reps yake okay ukora mundu ucio nginya ni areka inyanya no akahuthira iro ko ni arahuthira nditu weight nayo ikorwo ni nditu okay riu ucio target yake ni kuongerera mass yes riu mundu ureka ta icito ri target yake no ikorwo ri ku lose weight kana ku tone kana ku maintain hari ari okay riu icio ni cio Nikira kuramata yes okay kugo o mundu na mafataro make mundu na mafataro make kugo ni ndoka ni ngwira Cecilia ni ndenda ko lose nda guthondeka program ya na riu mathaa ma break ni makinya okay kugo tukwamba guthie break tucokerie tweke ya mwisho na tugithie na mbere ha thini wa Kameme TV ni kunogora ciga cia mwiri tugithie na mbere na Cecilia no ratu ni kinya wa ikinya na supervision nicio turahuthira kugo wina half a liter any doesn't have to be any brand mweno na mweno tugitwarane hamwe na at least tukorwo na korito kanini ndukaikunyegenyero mutambo turacokeria thua kahinda takire kuraihu ndukaiguthie haraya Orerorera Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Kampuni ya Pony Oils na Kameme FM na Kameme TV ni makuhaririria monanio masawa Farmers Field Day haria Githunguri Stadium tariki 19 September. Arimi othe a ng'ombe ciria ona aria mangienda kwambiriria urimi wa ng'ombe ciria ni anyiti ogeni magoka mone mitaratara miega ya kugacirithia urimi wao. Oho ni mukeyonera njira njega ya gukama ugitumira maguta masawa milking jelly maria makoragwo mari soft, ng'ombe yaku ikagitirwo mirimo na ndingihitha iria. Ni mukeyumĩria inyuothe Githunguri Stadium tariki 19 mweri uyu. Alo, Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mavujing, Mr. Sababisha bana kijana wa mamake, siko solo, ceremony master, bonga nao. Check, ba! MC Ghetto Child, but like 90s dance allows you. I'm from Michelle Francis, IMF for short OCD. The ceremony master, MC Ghetto Child, plus DJ Just 254, aka the musical judge. So if you wanna catch a groove, wanna feel the siren vibe. Cause a time at a bed you can go re. Cause ya go see the vibe at a nama no tiuye. MC Ghetto Child sapana jembe teshi mtu wangu. Tugu dawa zapo K24 Kameme TV 2 channel. Kila saa to Juma pale hivyo K24 TV na Kameme TV. Kuanzia oya saa 5 hadi saa 7. Two good hours of none of this and that. Local content mtu wangu, international content. My interviews am artists, local and international artists. Them also your audio. One other man, them call Boo Boo. Met a coolie girl named Joyce Lou. Fell in love and ting. Him promise her one baby and ring. Tumesema jo musical judge. Come with the fire, the city burning. Come with just a turn it up fire and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if we try for a time, we leave them here.
tugagicokeria ha thiini wa Kameme TV tugicokeria ikereka ria keri ni kunogora turanogora miri itu cine na tutwarithia wega biu twa stretch twacoka twanjiriria kahora na umuthi tureka exercise ira target muscles itiganite ru tuguthiaga raundi ya gatatu Cecilia en twahomuka wega riu yes twina energy na mundu hihi ungi advance kuma kuri ha no uhuthire marita ritu maybe a liter nyonaga ginya andu mena lita 5 oh even 20 ugathie nayo uguo imwe ukanyita uguo riu ugeikoroka nayo haha na uka build muscle nayo kwaga dumbbells is not an excuse ni kuri improvisation nyingi muno ni wa TikTok ndona andu ginya megicagi mara ona icagi tu ya mahiga na gwithondekera haya tuthie kure kwaga ku workout ni kwiyendera okay haya tuguthia set ya gatatu haya tuthie haya let's go 3 2 1 go up good 2 3 4 5 6 7 8 9 tutigete 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 riu tutia kirekia block ya mbere eni riu ya keri riu tuguthie block ya keri bado ira target ni strength ni strength o ta ici cia mbere okay tucoke riu tukurigiriria na core iyo turaina mo ni yako tukirikia strength and then core ino ya mbere ni yaki ici ona ici tugwika ni cia strength okay etiguo na toning no na ici tureka tugwika tha ici ri no strength and toning okay na tugire tureka combo workout itukanite rira tukana work whole body okay haya ready yes tuguthie thi uguo ugokira Tuarekia kiria tukire hivi asa we haven't tigite igire mwahuruka muno haya tuthie yake haya gatatu 3 2 1 no wega ndu tutigugicokera nigetha twambiririe wega okay 3 thutha twambira thutha all right 3 2 1 go 1 ndu tukwambiriria ringi haya o ringi 3 2 1 go ona yo ngene thutha 2 good job 3 4 5 6 7 8 9 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 tere ithano inya nigetha turikia mwisho ithano inya ithatu igire imwe haya tuthi haha na ni westi westi niyo turatwara thutha maguru matigakome straight uka bend hanini haha eni very well haya tuthie imwe iguru guko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 good job
block yo ndiagithira uguo Nĩ yathira ũguo. It's a wrap. No menyaga it's a wrap. na rĩu tondũ nĩ mũhurũkire mũno rĩ No to punish. Tũthiĩte. Tigũkĩrĩhanĩria. Ndio tuthiĩte. Eni. Haya. Tũrĩhanĩrie. Yes. Rĩu tũgũthiĩ thĩ. No nginya tugire magũrũ nĩmo mena maso ciria nyingĩ mũno na nene. Magũrũ nĩ mekwaria. Eni. Haya, tũthiĩ thĩ. Aha. Tatuonie. Tũra squat. Ũgatani. Okay. Hingo ĩrĩa ũratani ũguo rĩ, nĩ ũratani maso ici cia haha. Cia haha nda. Cia haha. Love handles. Ehe. Kũrĩa nyitĩro. Rĩu tiguo rĩu. Nyitĩro cia wendo. Icio nĩcio arenda andũ manine tũnyama tũu twa hau. Ndirakĩenda tũrekanie na ũhoro ũcio. Ndũthire, nĩtũthire na cabaci. Nĩguo tũire cabaci na matathi. Rĩu tauga atĩrĩrĩ, mũndũ mwĩrĩ wake ti gũkĩyendera. Aya, no rĩmwe wacina health moru. Ona gũthiĩ atĩrĩrĩ. Ũkarĩa kila kĩndũ no ũkarĩa tũnini tũnini. Ti gũkĩrĩa mũno. Ningĩ tarĩ thĩ ĩrathira. Okay. It's the portions. Yes. Okay. Haya, tũgũ squat. Ũguo, Alafu ũgatana. Okay. Ũratana ũguo. Tũgũtania ũguo, tũgacoka tũgathiĩ thĩ, tũgatana the opposite side. Twanjie na kũrĩa tutigakĩgũthane. Twambĩrĩrie na gũkũ. Na gũkũ. Haya, 3, 2, 1, down. O kahora. No ka make sure no a twist. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Wonderful. Ndokiona gutiri mundu utangika uguo. Gutiri mundu utangika uguo. Ino nginya shosho itwe haria mucii ri. Ron he ungikuonete thini wa one of the broadcasting houses. Athiri ake diagnosed on arthritis. Eko physio kigwo ni ra improve. Gucia sani yake ni ndagitari akimuria ni ati ungiingika gwiteithiriria. Imagine at ni muthiangu ucio ni official senior citizen cause over 60. She works out na igire ruo ni rwathirathire na arthritis igi. Yani ruo ruria koragwo naguo ri nene igwo na mwiri wake ni rahota kumukua. Na thiaga kuja ni muithire muthia na nguiria ciao. Kumaanisha joint ciake ri ciagire tumaguta ni ndu agoke move. Ori ora move kora na lubrication no ria twikira gacera hani maguta nigetha ndigagike ati. The same, the more you move the more joint ciaku ikoragwo she lubricated. Kogwo ciena tumaguta. Ni. Okay. Haya. Hau niguo. Haya riu akautie wengere. Tugutangeti o hau. Guku. Alafu tucoka tutangeti maso ino ya ihaha ya mugongo. Okay. Nona ino ibageria haha. Wekira bra. Wekira bra. Ĩrĩa yumagiria tare thoni. Tiguo riu. Riu tio turakenda. Rume matire mathina maya. Taru ruko ona na mathina ta. Kusisi. Ona ti uthie mwaka bado no uracigwa. Hau ne kuria. Sometimes ne yoga kahi especially ugite mwana. It takes time. Kandu ara mena baby fat matwarwo kahora. Na matige kujanjwo. Ona tukimatwaraga kahora ri na tumere atiriri. Wari ona tikuria muno. We urore diet yaku na ndugagikare muno utacokete gym. Ndugacoke ati after miaka iri nirio urambiria gucoka gym. Nduri wajia na ni wagia mwana. Ugikianjia any time. So after how long kuma mundu wagia mwana? Nduri wa CS. Oko we wa CS ri from 6 months. Kuri andu majagia before. Tage joy mabirie 4 months. Is it not risky? It depends with na mwiri. Ona tiga mwiri kana before ugie mwana ri kana urari active. Okorwo urari active ni very easy. Gucoka. Oko we wa kwambiriria ri onoko ono akihe nyingi muno ndukihe meri 8 wambiririe gutembea amwiro thie gym. Eni sawa twirinde haya tukoya moko iguru uguo alafu tura raise mwena na mwena ukahihinya haha na mo weight turaruta iguru
tukirehaga thi nigetha twak haha maso ici cia mugongo kinta kiarituha haya maguru nuko mahana atia maguru so kwambiriria uguo urathie nja uragucia nja na turaikuruka na moko meri na moko meri yes okay 3 2 1 go mwena uyu no yugi okay 1 no turn 3 4 5 6 7 8 9 10 more maru marore nja imwe igere ithatu inya ithano ithathatu mugwanja inyanya kenda ikumi kyo muthiri kiarituha kwise tondu ya rekire riri a lot of chest riu riratu naigua moko orati moko but haithuru riu riria urituika uri mahiga riu nginya makumenyere ri ndurituragwo muno ni mari kumenyera taru turongereire kiro wone kio ndiraigua aigua goko ndireta ndi muhure na cuma riu nona wacoka wamenyera ni uguo ino badea anduka maheni usiwadanganye haina kuzoea haina atiriri nona tucuba tutu riu uguthie umenyere tutu wamenyera tutu tutige uthie hari 20 muthenya wa 20 wa mbere wambe turwo wamenyera ri ugithira tuthi na mbere keri marikeni ati muthenya wa rucio niguo wa Friday twikuria mwena wa Githunguri na ni Kameme FM, Kameme TV na Pwani Oil na nio mathondekaga maguta ma Sawa Milking Jelly ni undu wa we urimaga ng'ombe ciaku cia iria Githunguri na icigirira iria irigiceirie kana urenda kwambiriria kurima ng'ombe ciaku cia iria tugagwita Githunguri Dairy Farmers Clinic haria Githunguri Stadium ni woka wionere uria ungihota gukama ng'ombe yaku na maguta ma Sawa Milking Jelly ni soft kuri moko maku ni mamenyagirira ng'ombe yaku ndikugia na mirimu tondu ni ugwikama wega na iria rikorwo rigikikuruka wega na muno makiria ng'ombe yaku ni gukorwo ndirihithagia iria kugo ni urikoragwo kama magetha maingi na ni ugoka wionere ukama na maguta ma Sawa Milking Jelly kwina monanio mangĩ ma indo ingĩ cia urimi huo to Sawa Milking Jelly ika ni ugoka nigetha wongerere urimi waku wa iria ukorwo ugitherema ni tomorrow Friday haria Githunguri Stadium na ni Githunguri Dairy Farmers Clinic ni undu wa Sawa Milking Jelly twina Kameme FM na Kameme TV tutionane muthenya wa rucio haya tucokerere riu haya turathie riu ya gatatu bloko ine yo haya tukwamberia haha ni ithu acio maguru straight uguo ni riu tutithire ko na hena cardio haha kanini gakardio kanini ni undu wa gukimenyerera ngoro 1 leg straight 2 point your toes up 3 4 5 6 rugama ndugathi muno 7 8 9 ikomige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 turekirie rona uria ahutha nginya nduramenya tukirikia iyo ni ya guku buroko weyo ri ni tweka ino ndaya haha thi ino ni ya thi ino ni ya haha thi ino guthira twacoka tuongerera hena ni undu wa weights iria twina cio ni turawa moko nginya arms na haha uguo tutirakehutia hanini ni ni combo ya bio combination ya ukweli ukirikia gwika block ugakorwo ni uiganitie ni okorwo ni uthia wira kiroko ona ungika block wemwe maita matatu you're good do offer gwika maundu maingi 20 minutes is enough
tutige gucungirira eni mutoriro ni unogagia andu. It takes a lot of commitment na consistency. No umere wambiriria ni ugia na ka motivation kangi keho. Asa ni njira mundu wambiriria ria wega tondu results ni cio iku motivateaga wambiriria na rare mathogothanio you know your results zitaka uriona gutiri undu ukamblame gym na trainer waku andu gym no bia mariaga ya demotivate no ngihota kurumirira mitaratara ya uria uragutara uria kuria by the way it comes very fast ona ni wigwa nguo ni iraregera ni wiguaga kaundu na ndurahumo kia baraka makaria kana hari hai gaga kumotivate no wetutiriria irio na no urawa account hau niho thina ukagira na ukuriha na no urariha tifuri na so even time na no uraigwa ruo mwiri haya tutiragicokera set 2 twambiriirie haha ni nguriganirwo haya nikio ndi haha nikio urabatara personal trainer ni mamu ni ariganagirwo 3 2 1 down 1 2 3 uturathi tuthiete tondu ni mwamenyera 6 7 8 9 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ithio na ndo igwa ni yahutha kabisa ya kere ni yahutha yes ndu muscles ni ciukirire eni haya tugetia hanini getha turikie ucie twarikia block no iyo ni gukorwo ya muthia na twike ya kere na tu stretch haya haya riu tutikiri haha hariria iragukenia biru irarituha all right haya tugire neja uguo alafu urehe weight cieri 3 2 twamberia mwena uyu wakwa waku haya 3 2 1 go 1 2 3 4 5 okahora 6 ndugatengere 7 8 9 10 more let's go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 good job haya ngathie thirete oguo tuthi na mbere gutiri handu horu twi haha ndukainame muno nigetha tutarget core ino yathi haya 3 tambire iguru 3 2 1 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ratwarithia na mbere. Gathira. Heni. Okay. Tuthie one more. Tuthie one more nitukota go stretch. Nituko. Ndio kunjira. Ucia sai moto githie mweri. Tutulikie round ino ya mwisho complete. Ntigana. Nya, twina 4 minutes. Okay. Riu 4 minutes kiria tugwika ri. Reke tu stretch. To stretch. I thought so. Tondu ni very important. Riu torukiire weights twitu hau thi uguo. Niguo. Nigetha tuhote gukira mwiri thengio ni kuhota kuruta wira. Kushukuru mwili. Very important. Legs apart. Riu kiria twika tukiambiriria ni turugarugire. Tukirikia ri maundu kahora. Nikuhoreria mwiri. Good. Yes. Haya tuthie thi. Kahora. All the way to hold how for 10. We'll put it very wide. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Iguru. Uguo, ukiri uguo kahora, uthie the farthest. Nginya haria ungihota gukinya. 5, 4, 3, 2,
and 1. Good job. Uri o hau ri. Tugithie mwena uguo. Twambiririe na mwena ucio. Uthie nginya hari ungihota gukinya. Wahota guthie the biu. Ugathie, uga stretch guku. Ona. 5 4 3 2 and 1. No, we support uguo. Okorwo stamina ni rarehe issues. Okay. Mwena ucio ungi. Maintain for 5 4 3 2 and 1. Good job. Tukire maguru hamwe. Okay. Moko hamwe haha iguru. Then ogo. Na twara urugame na twara twa maguru. 1 2 3 4 and 5. Down. Tuthie mwena riu. Na ndukainame mbere. 5 4 3 2 and 1. Gatagati. Halafu tuthie mwena uria ungi. 5 4 3 2 and 1. Tulio hau ri. Ndukinyite kiuno. Njohero. Na maguru me hamwe. Me hamwe. Ucoke ugaruruke. Urore kuria the farthest ungihota kurora. 5 4 3 2 mwena uria ungi. Kahora. 5 4 3 2 and 1. No amenya uria twahuthira moko muno. Riu to nginya tukima stretch. Across. Haha. Oh yeah. Good. Guku. Alafu urore opposite. Riu rora mwena uyu. Good. 5 4 3 2 and mwena ucio ungi. 5 4 3 2 and 1. To tricep. Hutia na haha uguo. Ucoke pull for 5 4 3 2 and 1. Mwena ucio guoko kuu kungi. 5 4 3 2 1. Kihingure githuri. Oguo no korwo urugumite na twara. 5 4 3 2 and 1. Tukiugire ni tukwakaga out shoulders muno. Koguo ona cio tu 5 kahora 4 3 2 and 1. Switch. 5 4 3 2 and 1. Riu tukirikireria ri. Yes. To breathe in from here na manioro. Okay. Uka breathe out na kanua. Haya down. Kahora out. Oh, sorry. Tongo riu. In. Kahora. Rita ria muisho na to hold for 5 seconds. Okay. Tutana blow out. Okay. In. Slowly. Adita trainer agake mwira well done. Hey, thank you very much. Na no turikanie kura tungikuona. Yes. Hare camera number 2. Oh. Physically Thika. Okay. No ni movaga about between Thika na Castamil Kasarani kuria jimu itwire. Koguo ni movaga in those two places. Alafu riu ungihurira thimu ngugukora o hari uri. Na njuke na jimu yakwa ndikuweire. Okorwo urenda ku build muscle to build muscle. Ungienda kunyona social media nditaga Family Fitness Kenya. To njukaga nginya kuu kwa muciĩ kwe family. Wonderful. Yes. Ni ngatho muno na ni ngatho ni guka na gukorwo witwikirie exercise icio. Na mwathani akira thimu ira moko maku. Amen. Asante sana. Ningiamahe namba ya thimu. Mahe. Ni undu wa mundu ungienda kunginyira 0768 58 36 19. Yes.
All right. So kera diki 0768 58 36 19. Thank you. Yeah. Right. Ucio ni Cecilia na asante sana. Deno nake he was a good sport. Na tukona na muthenya wa rucio na ririkana no hote gwika ginya maundu maya mucii no wina trainer ni hota gukwa guide na ginya he kindu gitumirire akahota gukorwo githie nawe mora wa ndungu ni woyo omete na thuti nigetha tumenyithie mohoro ma kameme no ria gwagitinda tukona muthenya wa rucio gia na hoini mwega muhoreri ndukae kunyegenyura mutambo mohoro ni mumaya asante sana.